Assalamu alaikum Kırgız elim. Ben uşu Çüyel'in atынан kayırlattım bu hazırkı talapka Sadır Japarovka. Tegereğin bарын banditlerмен толтырып алдың го? Туура эмес мынакей. Биз бийликке 5-inde адилеттик болгон үчүн чыктык да, каршы болупчу. Азыр ошо бириндикке, Бекенимге, Кыргызстанга чуркаган байлардын баары тең бүт уял менен сени колдоп чуркап жүрүшөт. Адилеттүүлүк каякта? Элим менен болом деп коюп, бүт баары тең туура эмес кетип баратат го сеники. Biz Çüyel'e karşıyız, kolday almayız. Hayatta adalettülük. Aytkan sözün barla kalp bok boldur, hem ne de aytkanlar. Kumtör elge alıp verem dokkoyup çıkkanda kumtörde altın kalmay kaldı. Rahim milyon kamalat dep kamalmay kaldı. Rahim nazavınamda ki soranbay ketip kaldı kızmatına. Emi hazırtı bağırda tek mintip koyum kıyratamda jomak aytıpçı. Anda emredin var toktattılar. Biz karşıyız mı Çüyel? Seni kolda koyuz biz çınında. Kolda koyuz mu jigitler? Narazıyız. Büt bayarmen ketip bartalar Monut Mehmet'im. Karapaymen unutup koydular. Aldında jomoğlar toktattılar.